Ite itemen ibasong basa hakasnong catching kabaha papo kajala Manipur ilasya iben hakibahiyeng hasamjong i namar ba ilayo yakajingpang COVID-19. Natip kortangi i kum i wahengbham Shaki Devi iladon ru kumbar prap news nam kakarta. Ka district health official kalalet banshimti noi i bad lalet ra bat sumari i hapo isolation ward kam COVID care center. Kabadon hapo catching higher secondary school. Ite itemen iladon hapadeng kajing sistem kabajur bat kumta lapendeng oksigen noi kam kloy. Bat ilayo ru ya kajing sumar kababiang. U Dr. Moirang Them Aaron ubadai u medical in charge na katikasnong catching COVID care center ulaong banadu balalap i baidon jingang COVID-19 omshim ladon iweiru na kibahiyeng hasamjong i banwan syakman ni ban sumari ite itemen bat ilasya i marway hayeng sa jong i ite itemen ilashi tamjur bat emshim lalaru banba bandi hi lani banyal banyeng hi dalade da kajing yarap jong ka medical staff kilalet banshim ti no ya i na yengsa bala sumari i hapo ka hospital. Menta ite itemen ila kamkon bat ila laru bansyong banba bandi hi dalade. Hadien ba ila yo ya kajing sumar kababiang na ka district COVID care center.